Shibenta ban Pynkhlaiñ Ïaka rukom trikam haka party bat khamtam ban Pynkhlaiñ Ïaka election MP bat MDC. Kihe anong yalam jongka party NPP haka jala naduk kakong amperin lingdo kabade ka kertong MP na Shillong parliamentary seat ba Hamlet Son Ling state working president ke NPP mentakasngi kile hiar syaka them Ri-Bhoi ban Pynskhem Ïaki Nongkitkam bat thamai bat Bapura jongka Ri-Bhoi district bat ki blok Bapher Bapher haka jingalang Pynskhem ke balalong hasi FC hall sning. Kinong yalam bah khmat jong ke NPP Ri-Bhoi ki kentup yu ba Klemen Maulong president, RM Mukhim working president, Henry Nongrum Bimol Saikia bat WS Rentatiang kum ki vice president. Sangut ki secretary bekentup yu ba Don Bok Kharnayor, Bishar Timung, Victor Rani, Lurshai Kharnayor bat Ushalan Bok Seliang kat ba kinong yalam haki blok ki kentup yu ba Sustenance Sotun, MLA ke Jirang constituency kum president ke Jirang block ba Daman Bait Lamare kumu presiden ka Umroi Block, ba Jason S. Maulong kumu presiden ka Sning Block, ba Uba Shempang Lingdo kumu presiden ka Mauhati Block, ba Henry Nongrum presiden Nongpo Block, nalor kiwe de ki Nongkitkam jongka party. La sakhiru hakatiga sngi da kajingdon lang Professor Dan Kuparwar, Secretary Organization NPP Meghalaya State Unit, ba Samlin Malngyang, Secretary in Charge Ri-Bhoi District, ba Clement Maulong presiden NPP Ri-Bhoi, kong Magdalene S. Lingdo, MDC Sning, ba Ar Kharbuki MDC Umroi, ba Ngat Lang Dahar, bat kiwe kinong yalam bah khmat jongka party. Ya, betul-betul haki. Kalau distrik ini di Clement Maulong, Clement Maulong di working president, RM Mukhim, vice president, vice president, Bimol Saikia. Nilala ban Pynkhlaiñ, Pynskhem, ban Aibor. Dapat citung dia ke body ke sini ke santri ke blok. Nak benda ban Pynkhlaiñ dia ke party NPP, agar ke district ke Jomvi. Nidan aku kiamle agar ke district ke Jomvi. Pada agar cerita kita cuma hakiri kita naik berada. Kini ki aku ki Bishop ki Paya, jauh dari time ke Jomvi. Kita punya smart mistake, kita punya teknik benar. But nilala bagi train simun kita, nilala kita departments kita prepare, tama prepare, dikenal benai, tiba lagi election, jauh berjalan jauh ada aku lain. Dan sebab kecintaan jauh ini payah arut. Kalau kecil air sin berbentan, kecil kesan juga NPP harga di election berada. Kumpai yang menunjukkan bahasa kami om, 40% kinong kesan ya ke NPP hau aja armai. Kebawat ban kecil don juni harga di district. Kita inong kesan di sini, tolong kepelabit, kepelabian, but nanti sekali, nihapun Pynkhlaiñ, nihapun Pynskhem, nihapun Pynkhlaiñ, banten iya upat ma ke Ri-Bhoi district. Maka NPP kedai parti kebawan ban syakti yang upat ma. Hakiri kita benar itu benar. Nilala pentingnya semua. Yang berpun kita nak PWD, nak health, nak PhD,
but naka agriculture department, but nilala pangindum nilang ni perkat kemai, but ni berkreat kumno, but I born you perkat, but terima yang akan berjumpa, but berkirim, but berroy, yang imlang kesalam hanya distrik di Jambi. Bahaman laga konsensi. Ki political parties Bapher Bapher, lagalong nag UDP, lagalong nag Congress, lagalong nag BPP, lagalong nag iba-iba political party. Iba persya yang National People's Party, Kamtam yang Major Coalition Party, kewas Pynskhem, Ïaka, Pynkhlaiñ, ya bang dia kejuk kepriang. Henry onala poi ke for election. Kinut pandau ti baik take tan syaka party kejugi. Balik bagi social media hagani kepor ke pemerintah pilih balong vocal di political parties persya ke NPP. Lalu ke UDP, lalu ke BPP, lalu Party Congress, iki party. Kinut di Pynskhem National People's Party, yang kecil bangla, warna pikir ban ke NPP led government. Kalau pan warna si bomba di kampung kalau pan ay ke jusri ko bhatam, yang kecillah kejugi. Kamtam yang Ri-Bhoi district ke Iye kejugi. Hamalah ki konsensi. Lara bagi phai yang Pynskhem ki balale. Ki major developments kita mangi yo. Baru nilai sakina. Hadu ki badan akan silcha, iba persya, ki NPP supporters, lari iba persya NPP, baru yeyo mentor nak NPP led government. Henry kaji kerauti, kaji kaunti persya NPP kalau kepala paratnya. Kalau nama ba kidon ada jinsir. Kidon ada jinsir, lalu impen suhu bangai di Pynkhlaiñ Bapher yang kedua, lalu Pynkhlaiñ yang kepati kejungi, klepet, baman lagi election nanti cepat, kepati kejungi, kanyo yang ke solid majority. But ngadul patong hari kepon, kamtam hari kepon ke pemerintah, kebanyakan ini yang jintong ti jadi wajib political parties, kat nang kaunti, kata kemensim mereka menjadi mengenang National People's Party, karena don hari. Ngaken mau yang ada ke election, suai election, tulisan arjar apulai. Issues kita Bapher Bapher hak National People's Party, au MLA jomjiran konsensi hak Pynkhlaiñ board kantam habide di border issues. Henry lada pipe, hamale di police station di border areas, ka NPP can lead 95%. Jadi kepingi berdebat di Prian. Kajian putih dari Sabar. Jadi debat isu tu. Ginong diberlaku beri prostat, dibersiapkan. Kemudian komisi kajian langsung berjalan. Kemudian dia jadi dia. Kemudian kajian langsung berjalan. Dia belum pergi ke luar negara, but kembali beliau. Kita pilih jenung, kita komplain sesuatu ini dan
Nomor wala firman ikat jilang Bapher 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 kuno pila secara jelas kalau apa kita bilang equalities sebagai bandar but las movement yang simen but we barber yang semen bagi dalam tuan parti NPP bagi nonglang ini national president state president bagi nonglang parti di dalam dia kan jumlah Bapher di dalam kan jumlah besar di dalam kan jumlah different Nasul sarong, bagayan dia nasul sarong pada orang unang ilang jam NPP nama dalam jam Bapher. Kami kutu ke Bapher kita tu pada sosial media. Hari sekarang cerita kami la person but pistol yang parti NPP. La kemal suara election arja mulai. Kini kepada paksa NPP. Dipaksa berbentuk dan dua orang kebaikma atau NPP. Yang kenal berdapat paksa NPP. Suara yang dua orang sepenting seperti ini kebaikma. Hamtam sihat seperti ini bro. Bagi kebaikma NPP yang ini. Bagi ini bagi orang yang kalau mengikut dengan bagi kita kalau election apa in law kita ada durbulan pergub dan manor in tadi ya kejauh ini kombinasi kami keparti masih kami keparti kebijakan mereka itu keparti orang yang sendiri tanpa pribadi suku kue orang berlai kue benar atau asalkan dan diamalkan dua benar dan baik berkeren dan baik berbuat. Mawphor, you build possessor, both you bring some money.